Было сделано замечание по стихийной торговле, но женщины не реагируют, продолжали стоять. Сейчас проводим изъятие, временное изъятие товара. Штрафты нет, çarşı şey mi vardır, minton yetimleri var. Ош базар Чуй проспектісі протокол түзіліп жатыр. Азыр тачким келсе мен просто салыштырып отырмын. Бияка жылтыран мен алып. 며칠을 사본 거예요, 이거 사는 çıxып атасың да, кеше салгансаң болбойт анда. Ошо төлөп алайын деп. Төлөөнү мыйзамсыз эмне кылып суда сатып алган төлөйсүз.